wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Camat Belawa bersama keluarga, yang saya hormati dan saya muliakan Gurta Ketua Majelis Ulama, yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semuanya yang insya Allah kita semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur atas hadirat ilahi Rabbi, karena dengan limpahan rahmatnya kita hadir di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga majelis kita pada malam hari ini majelis yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga segala aktivitas keseharian kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semuanya tetap dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian marilah kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mancaja kacur lur di maneng atau pada salam marilino matir suri mondrina pangallahu ta'ala. Alhamdulillah, ibu-ibu tadi dan ada bapak-bapak satu membacakan salawat majelis ta'lim. Alhamdulillah, pada modelin aku Jawa angkat toburane ya temakun raya. Alhamdulillah, sungguh sangat merdu suaranya ibu-ibu. Alhamdulillah, bangsa namanya nero-nero makun rey lisa-lisa surugah. Alhamdulillah, manangka lisa surugah. Alhamdulillah, lemah lembut nan indah nan sahdu suaranya. Ko makun rey bangsa nero-naro majelis talitaro ko macai pasti mirna baca Sallallahu ala Muhammad. Iya, pasti makro. Koi kere-kere ko benena pasti harus baca Sallallahu ala Muhammad. Nah tojangnya anak-anak pasti makotor Sallallahu ala Muhammad. Denang kanan noko-noko makun rebangsana ya ronar majelis taklim. Sabara, ya, sabara nama lemah mabarekada. Insyaallah lisa suruga ya ronaro ibu-ibu majelis taklinge mace menatoni di sini na ibu-ibu makun raja. Alhamdulillah. Kampung namo pa sana mo pa kampota bumi masagena. Ritujunna Belawa onrona ulamata sitonganna mawewe ka mak bicara apa kampona onrona ulamae utamai dari makanan naro mamagi-magi kasi ya pak disengah sikali cio pala tukangi angken pak beraka pungalata la miga mo pa to mataan re pak disengah na ya aga kasi si capa kanu ku mak disengah
tapi magi-magi no berkah pun Allah Ta'ala. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah, parentana apa sangangin apa turu pun Allah Ta'ala. Ibu di ibu pa na kalinga ka nadi ya tu kuma ceramah ka taci nampo mak do boji tamet teh magai madoko-doko kak kasih dan mulai tahan ngutuku. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah, jadi tengkalinge magi-magi kasih apa diseng kasih kalica angkan apa meraka kuiri lebih-lebih untuk lena to mak bicara parentana puasa na batur pun Allah Ta'ala, sakai na batur pun Allah Ta'ala, haji na batur pun Allah Ta'ala, puasa na batur pun Allah Ta'ala, naik angka sidi spesial daerah langsung na batur pun Allah Ta'ala, pakai pak dupa na pakai nga pak dupa onro asal rabbirana subhanallazi maraja mabacing pung Allah Ta'ala iya palalangangi atana dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sidi akata melo lolongi anu dinge mape pacing ritujuna untuna umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ruwatwewe pung Allah Ta'ala na parenta malaikat Jibril na parenta malaikat Jibril tama ko na suruga mala tonatonanga riya sange bura Eloi loko mudupenga nga ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaikat Jibril tama rin na suruga watuna tama rin na suruga megalada burak angka sidi tuda canunu na tuju bakita malaikat Jibril makutana malaikat Jibril makada aga patuda canunu ko aga patanu dudunu we matamu maape bali ya burak makada ya patuda canunu ka patanu dudunu we mataku iya na ritumunda nilada kalau ritoripojina pung Allah Ta'ala makanya malaikat Jibril yana akatewe elo ni dupai ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam patena lutu yewe buraka na chau bilata kajewe. Hikmah yang pertama, aga barakana yang pertama yaitu ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam deba namate yudani memang ni kodisana suruga niga yaro burak otomatis ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruga dan angka jaminan sininna ummana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tamamana suruga termasuk ni idik maneng alhamdulillah. Tapi angka tapina tapi Nabi tak langsung tama suruga ini umana tidak semudah membalik telapak tangan dan tidak semudah alim malabina Nabi tak tama na suruga ini umana magero yari di umana matu angkato jolo igatung angkato ibutara alone angkato kacico batu matan angkato gata docilin angkato ibutan angkato nasunasun angkato bate-bate angkato apa angkato apa lepalia angkato ya demperang angkato agilo jalo angkato manangi angkato ibonyo-bonyo angkamagan angkaman itunu angkato igore-gore angkato kamana nih tongket apa na matapa tode ka tapana den matapa den mesa ni oli kidi tode ka tapana angka memi tapana yoli kana memi bunga la tala ya ayyuhalladzina amanu yasina to matapa ko ya ro tode ka tapana elom toria ewelemu jamaah yang rahmatan bila kala Allah agana ya ro ternyata angka lalana buat diki salama dari itu tegevero iya naritu sampajang 5 waktu ebe iya nih sampai aja 5 waktu amanan kamakada ustaz ayah deh matawa sampai aja tuh mati dulu matoka masih dah ka uju baki ko boleh we sanga diwani mo urusu itarigwe taloy ko mesari manise aga ko ubawa aga bepai ko maga parioba ni maga parikulkas ni maga untuk uju boleh we latu kewe jadi lo sia-sia bangero de aga sia-sia aja mucapa ide cesi capakan ke ya kasih batu wewe magai benerita ni bawala na Allah Ta'ala ini na tamaka ri orang nunna tangang kabak gangkana aja mata capa iya tuh baki tajujunge bosara tajujunge waita TV insyaallah kemana ni aparat aja ki kusuruga tapi kode ni bego sampai jadi mawatwe mati dulu ki masih ada kajuju bakita insyaallah tami suruga bakita dekage punana mana nadi baki contoh Siti jujungi Siti goran ye bakira surga oh Siti kega ko Siti kega ko ternyata dia pernah tamang ke jolo ibalender
Makin di belender mau talada magosip. Napa jila ada cerita jangan tahu ya ke cerita jangan tahu ya kita na rumpu ya kita na itiri angka mana jata rumah to biasa mana mi angka mana jata sogi tahu aja mau tolik cuci mapa komi itu na sogi mapa komi apa komi na bego mapa komi au sogi tahu ikon kamu pun na cau sutradara rewe susung ya roh agak lu cerita dia mulai meningkat desa kagak kewe aku mi Amerika. Kau tersinggung berarti para nakang Amerika. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nenapa waktu ni ba meraja lima nabi nabita engka tahu man buat aliwa ke sana yuku kami nama kepo toba si toba na cau si cau rena makutana nabita ko mereka Jibril ni ya roh kada Jibril ya to banyak cerita janata kato to nama jaya na sadi ko na cerita janata lalana ta si minggu sisang ina masamang iha. Tapi akar itu kok pasangamay sedangkan nama te tawe na tu tawe dan wadi cerita jana apalagi komate mewan ni masangamay komate ni aro tawe to di cerita jana na nataja ko tu ya itu mah tu mangkato na takapol na kibure masa kita nakatakan oh iya na to di cerita kalau namay kani bo ay bo esa kagak kwewe alhamdulillah dagang mengaku jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bu. Sampajang angka makana ustaz dia baje ulai tanah bahasa aku di mas sampajang dia ba ulai jagawi tujuna palawangan sampajang tak balai justru si tongan tak balai yaitu sampajang salah siti barakana sampajang lalu nak damping atas salat abung Allah taala inna salata tanha anil fahsai wal munkar ne sampajang na babelek bulan apa jaja contoh ibegoi sampajang subuwe palawangan subuwe lokolorowe dan ulai jaga manusia biasa ki dan apa aja kita tak salah ibegoi sampajang lorowe ternyata mancaji wi lalang adam pengana salah satu barakana mancaji lalang adam pengana abung Allah taala ri atas salat dari tujuh nero palawangan subuh loro begitu terus loro loko asara maku tero asara loko mangaribi maku tero mangaribi loko isa maku tero isa loko subuh maku tero na magi balai ko buri sa magi na metalada palawangan na dega ka tomat ke budosa ko ni magai watubu pada matinro kaga tomat ke budosa matinro itu kangka makarang kama to tomat ke budosa ko ni to takalupa nakanne balece pada cina setang jamaah yang rahmati dan mulia kalau Allah jadi asam pajang mungkin pagoncin na tangan na suruh gasam paja lima watu ewe nareko makasing suku isam pajang isata subuloro asara mangaribi muruntun itu goncik kasing ewe ditatimpa tangan na suruga nareko mapatu batui isa mujama mangaribi mujama subuh de loro mujama asarat de magiro tania gonci suku gonci si potawamu siabu ko lugui tapi ang kama harapan apa na lugui mi macam mi lebih baik hampir lebih baik agak sana lebih baik cedek pidana tama daripada desisang angkat to juma bawang maju mah bawang tanya gonci sipo tawana gonci rumpa angkat to kado balang nata si tau nge Allah para idul fitri bawa na idul adha magi eme nah palanya goncingnya jamaah yang rahmati dari belakang Allah tapi lebih bahaya pak desisang nangka ya tu tadi nak rasa pajang aja nak tak berjaga kada apa pak kau bangi tawe maka deh mohon maaf lisan na suruga mana sebilal jadi sini na ya tu pak bangi lisan suruga contoh bangi pak bangi imata ataukah pakai sarata hayala gangka narate samena gangka koto tu egana ya dampeng dosana itu babang tapi malo pocoronge madari angka bali bola macai angkanya ni aja ketersinggungnya
aja tersinggung madari maruka corona masigie macai langsung dicolico ngomong salah satu tempatnya onronna na lari ta teme-teme setange komage ko bangi tawe asal bangi tawe setange lari ta teme-teme maka ni balik ko bangi tawe na macay aro bali boleh misalnya macay wala masige macay na marukada detan na to si setang itu iteme ko setange jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ayam itu nama aja ayam itu nade na wadi ya kumapa mula tetepi tu ele na batutu gang ka tetelima lo na mucele maka daga je tungu bego ko tu nade itu je ayam ko batu sampajang angkat to ye imang jago Allahu alam betul atau tidak tapi bisa diambil hikmahnya engkau ya imam jago waktu mengaribi bangi makura jamaah imamnya bawa nama abangnya waktu isa na bang makura toh deka agak kajo subuh deka agak ada na to bang ada na to imam ada na to makmum ay kere-kereng ya imamnya sisa na tate aserele jokai bang hayala salah angka mana ni tahu angka ni dena liva angka ni agama kami karena katete pabela angka tewe balo-balo mada punga te kesaliwang nagoreni maya bange tatia serele himang sugo kwe masu aga mala ba apa ko tu tatia sera maka mate yewe imang maka data farjenga kadampeng bamang ngaribi kak deki gaga kajo bangisa kak deka gaga kajo basubu ki deki gaga kajo jadi jar pasa upalete iwatu sampajange kota te asera jamaah yang rahmati dari belakang Subhanahu wa taala ibu deto gaga koto de gaga kege aku midori ay mabila ibu jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tapi mamagi-magi tu itimpaka ki atita ya rasiji salata de barnaga sana itimpaka tina bagaimana tapi gue sampajang Pak itu sampajangnya Pak itu lah kunci segala kebahagiaan tabar jangan ampun ya riolo romai berejama mi berejama aga sana tanya ba maka da mapake ngaramo ba ya betukan anak aga itu kasih badan rina berejama nah ti sama ti di tomat-tomat riolo Nen apa to materiolo kabadaro bagalung mabela ya raya sengon robere jama jadi ya ratu nang kabol bola dong ireng malabba mana beto galuna magi na malabba beto galuna to materiolo non reba sampaja apa bilani ya sengon robere jama makuko beto galuna tawe na mo ula wai milete tak bali ato mani biba na manifi ya beto galuna jama yang ramadan mulakal Allah tere gitu junaro itu kagak keweh komi Belanda kabang jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala nah apa ya tu mati nulu mas sampaja malam ada ibeko sampajanga jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah boleh mata-mata ibatama kila laki buru ibatama kila laki buru mada pe malaikat makutana ma rabbuka niga bo mate mana apala tabakan Allahu rabbi mana nabi kan niga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma imamu kan niga imamu tani mande sata imam kalurahata itapu niga bale Al-Qur'anul Karim maka mereka atin rono para tin rono botin parwewe muronto onro kami nama lebih resese mo yanar itu iliying pada masar matu kita dibangkitkan oh si jaka menima pada matanas so turu pusana tay angka turu pusana talam gangkau tu gangka babu gangka kalepa gangka lo bakang katapung ka rampa-rampa igore nabi Adam ya Adam elo tului kasih ko pengalatara liwar resai menye maka nabi Adam beko cara menu elo tulung ko pengalatara iya buran tu tak pasala siseng igore si nabi ta ya Rasulullah elo tulungi kasih ko pengalatara liwar menye maja kasih resai he maka nabi ta se di bawah dawat di mebe ko ya sidak kamu atinu ki masih ka aja mu makedi kata tu temati ranking temati kedi noli contoh mi contoh aja ketersinggung contoh mi ma perengarami je aja macai noli fu imam kekasih pak baca dosa lama aku telah doang kasih to salama mana sekeluarga nanti ji polisi nomor residen nanti ji tentara nomor 2 nanti ji dokter nomor 3 usalama sekeluarga se Indonesia Raya maka to baru kasih fema untuk usuruga kami nama tanrebe ya kami nama lebih umabela pole rila saibe megalada na surong ibu ima ya la apa 20 misa bulisetna peko carana
Sedangkan atau mabemor mi loko na loko dori apa patangnya ada sana. Kota Belawa, engkau kalau lurah ke 20 sebu. Apalagi kau boleh komen nih lalang ngepon jam batangnya letu lagi. Kota nabe more toba. Toi lurange ko ya na lura tapal leso mana maka pala bawan na. Jamaah yang rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Ya jangan labu-labu matoki ha. Apa yang mana itu tak dupa sorry mondri? Oto musalaye. Ko demu basu sakana. Bolamu. Demu basu sakana. Waramparamu. Boleh mata-mata demu basu sakana. Kar itu tuh ko. Musalai mana salah cele na caje nalo teng mi. Padi mondrimu. Kaganang ka huima iman desata te tabe te gera engke iman desata kue hadir ya wakilek nami tegi pa tega wakilek na huima mana to si jalo-jalo koma apa ko tiya bana maja jimang najina to si katulu bembe tabare jangan ada apa huima tegi itu kui mata berjaga ka dampeng kira-kira makutana ka biasa tungkan asat telera kada sogi mego to na maga kui mata berjaga ka dampeng kui mang ya roto mego to na pura kigaro na padang maka da kui ma kama na baja sanga dewe loki lema barasanji angkaro oto tapite tapuji-puji be tapake denangka kaniro benda yang kau toku indra ngiria tapi lihat ki bensin jamaah yang rahmatin Allah Subhanahu wa taala apa kalau wali sakapa pada moki menye ya miro bapa sile jadi ma baca selama baca dosa lama ya maca rama agal lihat kangi jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah sampajaki. Nasabah itu kada ta sampaja ta perjingan ka dampa. Oi gapo siloir bakalebu sirapas napa itu to makuto mas sampaja. Kui bataya malalaki buru ibalesu bareng kalingana bema ibalesu makitana bema ni tamana bara-bara dena kana sampaja ngicalla alina deba ni calla. Mage to boleh silalona tak kapo tarum jolo marampe nyawamu. Deba Poe gora ni masangame ko denang kato masampaja ibale subare kalinga bape na dinna ni tamana wa ne agana sana neng kalinga oni to aje na pangantara na lisu neng kalinga oni sapa-sapa sanala na pangantara na lisu gora ni raboto mate ya rabbi irji la dunia oh buah pale suka kasih buah lino buah moni cinampo buah ero na kasih masampaja ero na masaka ero na masida kabo ero na sama ama pada babil bola denu melo masasa gara-gara tane si jaka bo pale suka kasih pale so buah lino pale suka kasih pale suka maka mereka makono kau tuh capuni waktumu jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah datalah penyesalan dari sampai jamuki dan itu tujuan atau mak berjamaah angkat ibu imam diangkat untuk diikuti bukan untuk dilawan terima kasih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Tegaya takwa sila katongan ibe. Go ya naburan na Allah taala niru ni napesangkan Allah taala. Imam diangkat untuk diikuti. Aja na gara-gara napi salat ace de imange muboron ni. Contoh salah baca kasih bu imam, ya ada salah tepu salah sambung ni. Pura nama bersalah bu imam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Mate ni sudu kiri. Maka ko jeti imam mate to kana mal meto tu jeti imam mako toy. Mate mon di awi. Dia kono balik maju. Kalau isura maca jima sisele sisoro idina. Meresa na tu kota maca jima. Tapi engkau guru tarampai. Ternyata pada itu imange lisa suruga langsung tama suruga pura yewe yang kanggota na sila-silangi ka tapi dena wadi padomani aman ang kapadomani mi magay natapan na papeso macaramay pega na sa yolo tama suruga imange iyari ka pacaramay matay na sa yolo Ima yolo tama suruga
Jadi dibaca rame, maga nih. Nasa tama ko naraka mapangaja. Manang kakay alam mo tama ko naraka mapangaja. Hawe, manang kato nga pa ha. Abaya. Aja lalo ka pakero. Ang kato pakay ang kamakutana, ang gota Nasa ustas, megalada inraku nakatulog ka inrang. Karesem na nawadilap pa masiga kasi. Maka nakaperbanya lah ibadah kepada Allah. Tinulu ni Mas Sampajang. Elado ko pengalatan rasa siap. Alhamdulillah, maka dan siap. Sisa nasi runtuh beberapa bulan kemudian. Nawadana nasa alhamdulillah Pak Ustaz. Negara-gara nasi hatta, kaparengarata alhamdulillah. Lepak manengin raku namo si disede to kawaja. Jago tolong gitu Pak. Piku cara. Nasa alhamdulillah Pak Ustaz. Kong ke basinga eta kapo lari ka Mas Sampajang. Awe, tanya bangsa nih ya roh. Iya, awe, mereka nyama apa kuro? Asa kong ke basinga lari ka Mas Sampajang. Iya panasa wa berasalam medepi. Awe, ita ni to madodo pahang Nena diki makro. Tobatan Allah Ta'ala. Ya raja tu kuto main kali cara aja dah tasi bolo-bolo. Maga ni kumapa ko ye. Na balari sana de dewa di kimakro. Nasa komondo nasa meta nasa terpas wambai tarawe. Awe to baka. Kato gaya aja ni tepusan nero anggota Jamaah rahmatan tapi alhamdulillah toba ni aku ko ya rotawe. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi asam pajamuki insyaallah na tarima tu Allah taala. Tapi kesini bani ni atak jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sesuai tuntunannya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mamagi-magi pada nafas salam ki pung Allah taala, ya rupa disengah sikali ceu pada tu kian kan baraka pung Allah taala. Aja mata baturan ulala adam pengamarajana pung Allah taala. Salama matana sewe de to banubah boleh ri ore jamaah rahmati dan dimuliakan oleh Allah, tak timpa mau batu adam pengamarajana pung Allah taala. Salama ya nyamata de to manarate ri cigarota na toba pung Allah taala nadam pengimutu pung Allah taala. Kecuali dosa mempersekutukan. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha man kana dhalalan baina. Pura den ada pengipung Allah taala dosa tumapa dua. Nah kia dosa selain itu ada pengipung Allah taala. Dua itu dosa besar. Yang nariti pada Allah taala, kemudian yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Pagoncina tangan nasuruga sampaja 5 waktu tangan nasuruga ke kuambok mulisan nasuruga ke kindokmu. Engka mana ni ko tulisan nasuruga sidakamu sakkamu komasi sompungamu padamu rupato kamana ni taja ki jaman rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Tada pengak kong kadaku tak salah, jangan salahkan Islam, salahkan pribadi sang pembicara. Karena saya hanya manusia biasa. Saya berusaha berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, utamanya menyampaikan walaupun hanya satu ayat jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah ya Allah semua kesalahan dan dosa-dosa kami semua hamba-Mu ya Allah yang hadir di tempat ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah majelis kami ini ya Allah. Jadikan pertemuan kami ini ya Allah pertemuan yang Engkau berkahi dan Engkau rahmati ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Limpahkanlah rezeki-Mu dengan penuh keberkahan ya Allah kepada kami semua hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jika ada hamba-Mu yang sakit di tempat ini maupun keluarganya ya Allah, angkatlah penyakitnya ya Allah, jadikan itu sebuah kesabaran dan penggugur dosa-dosanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi